He namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course namde ta khala loko Mr Post a rhunga ti-fence loto ti ngo i biwini le Holobye resort na vo Manyangatsi wona kona nge siyo Manyangatsi. Yeah, of course ka siku ra munhu of course ra ti-8 ta June hi fike hi vona Mr Post a fika tsala this post video clip yaleyi nga ku tlenga background. Yeah, a fika tsala ku kasi n'wina ku hi biwe ngopfu a Holobye mi swi kuma kwini hi kombela ti-video ta loko hi biwa famba komba so that famba komba is very very important because already we know ku vuriwa Manyangatsi loko a fika a vula sweswo because ku na post leyi a fika a yi tsala la nga fa tsala ku u komba mhana wena of course so ku hi n'wina Master T-fence mi kombisini ku a ku rhungiwa Manyangatsi laha and stuff like that. So there's also another post on top as you can see here la nga fa tsala ku munhu un'we a nge wu onhi ntlangu hi xona xikotela xa kona lexi hi kombela ti-video a ku famba komba and stuff like that as you can see. So Manyangatsi yena i rhungiwa xinjhani kasi la yeah Manyangatsi i rhungiwini because previously as you can see la a fika tsala post yeah so Manyangatsi a fika tsala ku ho twa skheto u hi bese ngopfu hi swikotela a yi twa onge yi chayini papa ra swikotela ri pfukile leswi Manyangatsi a fika kombisa swona kwalano. So on another side na yena Manyangatsi ku rhungiweni hi ku ha swi teko laha swo famba komba mhana wena ku vuriwa yena and then so that post kahle yi rhunga Manyangatsi even other people lavo va nga ku kombiseni ku i biwini Mr Post le. So Mr Post i biwini na Mr Post a nga bowangi ku ze video already yi ndlini la ka Master T a hi zangi hi kombisana ndhawu na yin'we ku Mr Post i biwini le mi nga mi langutise mi tlhela mi yingisela kahle that video. So loko ho ve hi langutisa video leyi munhu a nga biwa hi loyi a famba na Mr Post a swi vona ku swikotela swi ye ka yena laha swikotela swi hahini swona ku ri la ntiso na before loyi a nga fika borisa xibamu a bolosa laha ku twale swikotela swi hahini before that nyana that part nyana so swikotela swi ri kona ku lula ntiyiso. Mr Post a nga biwangi mara loyi a famba na Mr Post i biwini so ku hi statement xa Mr Post sweswi hi nga vula ku hayi loyi a famba na yena Mr Post hi nga confirm ku i biwini a ni koti ku n'wi vona kahle ku hi wini but I think na n'wi fanisa but loyi a famba na Mr Post hi swi vonini a swi ri henhla ka yena swikotela ku xikotela a xi vavi I think ku va va bodlele so ku ze na nga vikanga I guess yeah so hi sweswo loko ri amukela subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.